Thokozani bogogo nomkhulu. Isalukazi sendoda lesi uGogo Bathini Mbatha. Nganza kwethu na enye i-episode yobizo. Nganza kwethu it's very important ukuthi wazi ukuthi umuntu akathwasi kabili nganza kwethu. Nganza kwethu ukuthwasa kabili it's very dangerous because you are exposing yourself ukuthi wena you can afford ukuthi wenzene noma ukuthi kunabantu kini abangakwazi ukuthi bekhiphe ephehlweni. Have realized ukuthi uma unabantu abadala most of the time moya uyohlola ebantwini most of the time sikutshela ukuthi no something went wrong abakuthwasisanga kahle kukhona inkambe beyishoda kukhona inati yenzeni wena uzazi uphothulile uphumile ephehlweni ngapha wena uGogo Bathini Mbatha usekutshela ukuthi kukhona ungahambanga kahle izinto efana lezo. Maybe sometimes kukhona ngempela ungahambanga kahle or sometimes ufuna ukukunokha. uGogo sebonile manje ukuthi okay lo mangathiwa ngiyamthwasisa abakubo bazokwazi ukuthi bemkhiphe mathiwa ngiyamphinda. So it's very dangerous ingane zakwethu uma uzothwasa kabili financially. That is point number 1. Point number 2, ubungozi bokuthwasa kabili ukuthi ukuthwasa kwakho kwesibili usufana nomuntu ovashe ekhaya kunina. Usuyivakashela wena, there's nothing that you are doing, akusavuka idlozi manje nakusenzeka izinto manje bese uyacomplaina futhi. Why? Because idlozi lakho seliphumile nje ephehlweni. When uyalithatha uyaliphindisela ningangena uthi aliphamisa inkamba uthi ayishaya inkamba zingaphakama. Why? Because thwase kabili. So the question will be, Gogo, then what must I do? Because I found myself ukuthi ngithwasile kodwa izinto azenzeki in. It's very important to find out ukuthi uthwasela ini. Don't just go and thwasa ungazi ukuthi uthwasela ini. Abanye ngeke ngasho, abanye uthwasela ubungoma, abanye uthwasela ubunyanga, abanye uthwasela ukuthi lapha ingane, abanye uthwasa ngoba usuku ugeza abantu abakini. So bese thina siyabuya ke sithi wena kufanele babe ngibona abantu uyahlolela umuntu eqambela mangathi ngibona abantu abaningi bagcwele igceke kufanele bazothola usizo kuwena in ayikho lento leyo. So ilesina namhlanje nganza kwethu ilana ekuthenini if uthwasile and wasuspect ukuthi ngendlela ugobela denza ngayo in angiyithandanga kakhulukazi ebantwini besifazane ke thola ukuthi ugobela usemlalile thola ukuthi ugobela usemenze ini noma ugobela usemfungele ukuthi sokwesibone njengoba ungafunkulala nami sokwesibona uzoyenzakalani. Nginasi isixazululo salokho ngane zakwethu. Kufanele uthole lento ekuthiwa igezadlozi. Igezadlozi umuthi osebenzisayo ogeza ngawo emfuleni ohambayo. Ugeza amanzi akhona eshisa not ebila eshisa. Kunemithi ejulile efakayo khona bese phezulu imithi yakhona imisiphi iyaphekwa imithi ozogeza ngayo bese phezulu mawusuzogeza ke bese kufafazelwa lo muthi kuthiwa umhlakaza bese ufafazelwa phezulu bese ugeza ngawo lo muthi lona emfuleni onjani ohambayo. Moqeda ugeza ngalo muthi loyo uma ufika ekhaya kukhona isiwasho esihlanganiswayo ofike futhi ugeze ngaso mosofika esimini sasegcekeni la osuku usetshenzwa khona. Makusuka lapho ke kufanele ukuthi ukuphahlwe ke manje na kucelwe kutshenwe abakini ukuthi lo mntwana lona usethwasile siyacela ukuthi nikwamukele umsebenzi wakhe nimvulele umsebenzi njengoba nisho ukuthi ifanele alapha abantu makavuleke umsebenzi umntwana alapha abantu belapheke izinto zenzeke. Hayi ukuthi uziyoqala phansi uyothenga izimbuzi uyothenga inkomo uthi umosha imali uthi wena uyalungisa. Yingakho uma ungathi uyaphekisisa uma ukwathwasa kabili uzothwasa kwesithathu uthwase kwesine baningi abantu bebafika la ekhaya Gogo angisazi lokhu ngithwase ngathi ngingathwasa kuthiwa hayi angenanga kahle fanele ngiphindele in. Niqaphele kukhona belapha endabuko abaphinde benza umuntu ukuthi equbuke idlozi ekubeni idlozi lade laqubuka laqeda lathwasa laqeda kodwa aphinda aqubula isibili ngoba yini usomathuba usemone ilokhuzana umzimba okhala imali la ku emndenini wakho noma la kuwena. Okunye ke esazokhuluma ku series yephehlo sisazokhuluma ngama cost
ngani zakwethu ingane zabantu dlaliwe ngazo emaphehlweni ngeke balabendabuko ngeke asingalambele inganeni zabantu next ibhlungu lento lecabanga ingane yakho usungasekho emhlabeni isithwasa ungekho wena ungashiyanga ngisho uthi ubhobhe emhlabeni ingane yakho izoyenza njani uma isichargewa lezi imali sicharge abantu esikhathini samanje abantu silambele kubona akufuneki lokho ingane zakwethu isifundo sanamhlanje ungathwasi kuze kube kabili actually ungabuyi repeat process whether amagobongo whether ukuthwasa izinto zedlozi akufuneki ukuthi uyiphinde noma wazala wembethe uma wazi ukuthi wakwenza ungakuphindi akushwelezelelwe lokho ngane zakwethu akuthwaswa kabili Gogo Bathini Mbatha ngitholakala empakeni ngane zakwethu 083 533 9183 083 ngane zakwethu inamba yami izoshintsha from tomorrow we are going to get a new number which is not going to have WhatsApp. This one I am not going to use it again but I'll introduce le enye nalena ilokhu ikhona kuze kuphela inyanga nize nibone ukuthi uGogo Bathini Mbatha usesenambeni entsha manje ngane zakwethu inkosi ithelo musa please don't forget to subscribe to this interesting look I'm really excited ngane zakwethu about series ya ku TV next year I'm very excited ngane zakwethu because lapho sithola sizakale more and more Africans basizakale bangaqolwa abela bendabuko ngane zakwethu Gogo Bathini Mbatha ngitholakala empangeni